Ja, veliko ljudi me vpraša, zakaj bi meditirali ali pa kaj bom dobil od meditacije. Ne? In jaz dostikrat rečem nič. Zdaj, to je verjetno moje spogledovanje z zenom, ki ima takšne klejme ničevnosti. Ne? Ampak jaz bi tebe vprašal na videz enostavno vprašanje, ampak za mene ni tako enostaven odgovor. Kaj je cilj meditacije? Ne? In mogoče greva lahko tukaj na te super sposobnosti, ki so posledica integralne meditacije. Gle, znači ovakva ti je stvar, ne? Znači ja se opet na Patanjalija nadovezati. Nakon što je definirao što je to yoga i kako se radi, on kaže koji je smisao i cilj svega toga, ne? I vrlo je jasan, uklanjanje iluzije i sagledavanje stvarnosti takva kakva je. Dakle, to je prvi i glavni razlog zašto sam ja krenuo u tom smjeru, zašto ja to radim. I to je tako. Međutim, to te odmah moram upozoriti. Ako ljudima koji te pitaju što je meditacija i što će dobiti, nije kažeš nič, to nije baš motivirajuće. Dakle, to je nešto što će možda odgovarati malo filozofskim tipovima, ali u praksi će vjerojatno većinu ljudi odbiti. Ja bih rekao ovako, znači, ima dosta stvari o ovome što smo mi sada govorili, dakle, ta spoznaja stvarnosti, recimo, gdje bi ja stvarno isto mogao reći nećete dobiti ništa praktično sa tim. Dakle, ako razmišljate nekim praktičnim okvirima, nećete dobiti ništa sa tim. Ali sam proces koji se počne događati kad se meditacija primijeni u životu je zapravo izuzetno praktičan. Ja bih mogao pričati satima o dobrobitima i te dobrobiti su vrlo, vrlo konkretne. Probat ću biti vrlo kratak, ali ipak mislim da treba to reći. Dakle, što se događa kad čovjek počne ispravno meditirati i kad doživi to stanje mira u sebi? Dakle, prva stvar, duh i tijelo su povezani. Dakle, kad vi doživite to unutarnje stanje smirenosti uma, tijelo slijedi. Dakle, prva stvar će se dogoditi je pad metabolizma, koji je negdje otprilike 20%. Mjerili smo, ne? Znači, možete izmjeriti koliko metabolizam padne u smislu broja udisaja, broja srčanih otkucaja, otpora kože, čak možda nekih biokemijskih parametara. Čisto radi usporedbe, imate u snu, najdubljem snu, dakle zdravom, normalnom, dubokom snu, metabolizam padne 10% samo. Znači, u meditaciji je moguće da metabolizam padne dvostruko više nego za vrijeme sna. To znači da vi imate duboki odmor u kojem se iscrpljenost, stres, napetost eliminira barem dvostruko brže, a po mom iskustvu i puno, puno brže. Tako da vi ukupni rezultat toga, te prakse, imate da se osjećate bolje, da ste smireniji, da ste zdraviji, jer čim je tijelo ok, imunni sustav funkcionira bolje. Dakle, ima tu niz dobrobiti na razini tijela koje daje ispravna meditacija. Zatim na razini uma. Razlog zašto se osjećamo nezadovoljno, zašto se osjećamo da ne možemo se koncentrirati, da nam sve smeta, napeti smo, ali to je uznemirenost uma. Kad vi naviknete na smireno stanje, u praksi osjećate da mislite bistrije, da mislite jasno, da lakše rješavate probleme. Recimo, što se mene tiče, kad sam ja počeo meditirati, to je bilo dosta davno, recimo jedna od prvih stvari sam primijetio za vrijeme faksa, ne, trebalo mi je za ispit, ne znam koliko vremena, sad, otprilike 2 tjedna, kad sam naučio meditirati, sljedeće ispite sam za 3 dana naučio, ali nije bilo ofrlje, nisam samo, nego baš sam ih znao sam, ok, samo trebalo mi jednostavno manje vremena da pročitam sve to, da imao sam bolju koncentraciju, mogao sam, prije mi je trebalo možda pola sata i nema šanse da dalje tu nešto čitam ili učim, ne? A onda sam primijetio da jedanput mogu 3 sata ostati na tome i apsorbirati znanje. To je isto tako i u poslu, dakle jednostavno sposobnosti počnu rasti. Mi koristimo jako malo od onog što imamo. I kad se više smirujemo, približavamo tom stanju, tada te sposobnosti počnu rasti. U odnosima je drugačije. Vrlo često ljudi primijete, počnu meditirati, nakon toga više nema ili ima puno manje svađa. Jer svađa među ljudima nastaje kad se mi zapiknemo za svoje stajalište i nećemo priznat drugome, ne, mi smo u pravu,
on nije, osjećamo se povrijeđeni, ovo ili ono. Kad se malo to raščisti, kad se smirite, to ste fleksibilni, možete sagledati stajalište drugog čovjeka. Javlja se ono, to smo preskočili, ono što si rekao, neka vrsta empatije, ne? Znači neka vrsta toga da razumiješ kako se drugi čovjek osjeća. I automatski svi privatni odnosi, poslovni odnosi postaju bolji. Dakle, ima jako puno razloga zašto bi ljudi trebali meditirati. Dakle, to je nešto, kao što smo naučili prati ruke nekad davno, sad još i više moramo, znači kao što smo naučili da tjelesna higijena nije čak to niti nešto, ok, zdravije je, ali kao što znaš i kao što svi znaju, ne, kad ne bi se istuširali svaki dan ili kad bi pustili da se tijelo zaprlja, mi se ne osjećamo dobro. Ne možemo funkcionirati kako treba. Ne? A s umom je ista stvar. Um se kroz svakodnevnu aktivnost prlja i treba ga očistiti. Znači meditacija to radi. Meditacija je perjalica za um, ne? Znači za unutarnje stanje. Kad se on očisti, on funkcionira bolje i mi se osjećamo bolje. Dakle, ima milion razloga zašto ljudi trebaju meditirati.